салом бар шумо дӯстон. Дар ин дарс дар бораи тварительни падежи исмҳои шакли ҷамъ, яъне вақте ки исмҳо дар шакли ҷамъ меоянд, дар тварительни падеж чӣ гуна ифода мешаванд суҳбат мекунем. барои ин ман чанд ҷадвал бароятон дар ин ҷо омода кардам ва ин ҷадвалҳоро бо ҳам аз назар мегузаронем. дар ин сутуни аввал мо навиштаем ки исм, дар сутуни дуввум навиштаем ки именительный падеж, единственное число ва множественное число дар инҷо оварда шудааст ва дар инҷа тварительни падежи шакли ҷамъи исмҳо, яъне дар сутуни сеюм оварда шудаанд. дар инҷо мо исмҳои ҷинсияти мардона бо поёнаи ҳамсадоро мебинем ки дар шакли танҳо чӣ гунаанд, дар шакли ҷамъ чӣ гунаанд ва вақте ки дар шакли тварительни падеж меоянд чӣ гуна навишта мешаванд. ҳамон гуна ки дар инҷо мебинед, масалан мисолҳоро бароятон ман мегӯям. берег шакли ҷамъаш мешавад берега. ин поёнаи шакли ҷамъи ин исм аст ё окончании шакли ҷамъи ин исм аст ва ин исм вақте ки дар шакли тварительни падеж меояд, мешавад чӣ? Берегами. яъне поёнааш чӣ мешавад? ами. ман поёнаи исмҳоро дар инҷо бо чӣ ифода кардам? Бо ранги обӣ. хуб, берег маъноаш албатта чи аст? Соҳил аст. хуб, исми брат ки ҷамъаш мешавад братья ва шакли тварительни падежаш мешавад братьями, яъне поёнаи чӣ мегирад? ями мегирад. хуб, калимаи стол ки маънояш миз аст, ҷамъаш мешавад столы ва дар тварительни падеж мешавад столами. поёнааш дар инҷо ами аст. ҳамон гуна ки мебинем поёнаи ин исмҳо ё ки ами мешавад ё ки ями. ва калимаи дигар аст товар, ҷамъаш мешавад товари, яъне молҳо, молҳо ва дар шакли тварительни падеж мешавад чӣ? Товарами. ва исмҳои ҷинсияти хунсо бо поёнаи е ва о. дар ин сутун мо шакли танҳои ин исмҳоро овардаем, дар ин сутун шакли ҷамъи инҳоро овардаем ва дар ин сутун шаклашон дар тварительни падеж. хуб, калимаи акно ҷамъаш мешавад окна. бибинем ки задааш тағйир меёбад, яъне акно шакли танҳош талаффуз мешавад ва окна шакли ҷамъаш мешавад ва шакли тварительни падежаш мешавад окнами. ҳамон гуна ки мебинед дар инҷо бо ами тамом шудааст, бо поёнаи ами. ё тела ки маънояш бадан аст, ҷамъаш мешавад тила ва дар тварительни падеж мешавад тилами. ва калимаи море ҷамъаш мешавад мария. инҷо ҳам бибинед ки вақте ки шакли ҷамъ мегирад, задааш дар охир меояд. мария. море мария. ва дар тварительни падеж мешавад мариями, яъне поёна ё окончани чӣ гирифтааст? ями. ва калимаи здание ба маънои сохтмон ё иморат ки ҷамъаш мешавад здания, поёнааш дар шакли ҷамъ аст я ва дар шакли тварительни падеж мешавад чӣ? зданиями. ва дар инҷо исмҳои ҷинсияти хунсо бо поёнаи мяро мебинем ки время масалан ва знамя ду исма овардаем мисол ки ҷамъи время мешавад времена ва ҷамъи знамя мешавад знамена ва дар шакли тварительни падеж вақте ки меоянд чӣ мешаванд? временами. яъне бибинед ки инҷо чӣ мешавад?
با شکل جمعش یک تا می اضافه می شود. زمینه نمی. یا که پایانش می شود نمی. شکلی جمع در تواریتلنی پدیش. و اسمای جنسیتی مردانه و زنانه با پایانه اویا هر دوشون صرف نظر از اینکه اسما یکیش مثلا جنسیتی زنانه است و یکیش مردانه است در تواریتلنی پدیش یکسان پایانه دارند. مثلا سترشینه جمعش سترشینی می شود و در تواریتلنی پدیش می شود سترشینامی. یا دядя جمعش دядی می شود در شکلی تواریتلنی پدیش می شود دядями. امی یمی. و کلمه سیسترا جمعش می شود سیوسترا. معناش چی است؟ خواهر است البته. و در تواریتلنی پدیش می شود سیوسترامی. توجه کنید که وقتی که سیسترا می گوییم زده در هیجای اخیر می افتد. وقتی که شکلی جمع می گیرد زده در هیجای اول در بالای یا می افتد سیوسترا. و در تواریتلنی پدیش هم زده در بالای هیجای اول می افتد. می گوییم سیوسترامی. نمی گوییم که سیسترامی. می گوییم سیوسترامی. یا کلمه نیانیا که مربی یا پرستار است جمعش می شود نیانی و در تواریتلنی پدیش می شود نیانیامی. یعنی امی و یمی می گیرند. یا کلمه ارمیا که جمعش می شود ارمی و در تواریتلنی پدیش می شود ارمیامی. یعنی یمی می گیرد در آخرش. یا به طور دیگر بگیم به همون شکلی تنهایش یک تا چی می افزوده می شود. خب همه اینهایی که من با رنگ آبی اشاره کردم این پایانه های این کلمه ها در شکلی تنها، در شکلی جمع و در تواریتلنی پدیش هستند. و اینجا اسمای جنسیت زنانه رو با پایانه علامت جدایی یا مخگیزنک میبینیم که اینجا هم در اینجا شکلی تنهایشون آورده شده، در اینجا شکلی جمعشون آورده شده و در اینجا شکلشون در تواریتلنی پدیش آورده شده است. خب بول که معنایش درد است جمعش می شود بولی و در شکل تواریتلنی پدیش می شود بالیامی. بالیامی. یا توجه کنید او در اینجا تلفظ می شود. و در مورد تلفظ حرفی او یک درس دیگر ما داشتیم که در درس های قبلی است. میتونید با اونجا مراجعه کنید و بیاموزید تلفظ حرفی او را. و کلمه دیگر زاپیس است. معناش یعنی یادداشت جمعش می شود زاپیسی و در تواریتلنی پدیش می شود زاپیسیامی. یعنی یمی می گیرند. یعنی ببینید اسمایی که پایانه مخگیزنک دارن و جنسیت زنانه هستن چی می گیرن؟ یمی می گیرن در تواریتلنی پدیش. یمی. جان ببینید یمی. و دور یمی می شود. خب بعضی حالت ها مثلا هست که دو واریانت هم دارد. مثلا دویرمی می گویند در تواریتلنی پدیش. این مثلا دو واریانت است. هم این واریانت و هم این واریانت. و اسمای جنسیتی مردانه با پایانه علامت جدایی یا همون مخگیزنک در اینجا میبینید کلمه داشت است جمعش میشود داشتی و در تواریتلنی پدیش میشود داشتیامی. توجه کنید که اینجا اوها در اینجا به ا تبدیل میشود در داشتی و در داشتیامی و پایانش گفتیم یمی میشود. اگر توجه کرده باشید صرف نظر از اینکه این اسمها جنسیتشون اینجا مردانه است و اینجا زنانه است پایانهشون در تواریتلنی پدیش یک خیلی است. مثلا یمی هست. اینجا هم بینید همش یمی است. یا کلمه دین جمعش میشد نی
در творительный падеж днями, житель жители мешавад, дар творительный падеж жителями мешавад, камень мешавад камни ҷамъаш ва дар творительный падеж камнями мешавад. камнями намешавад, яъне инҷо ҳам зада чӣ кор мекунад? Тағйир меёбад аз ҳиҷои аввал ба ҳиҷои дуюм меравад. камнями. ё гвозд ҷамъаш мешавад гвозди ва дар творительный падеж гвоздями. намегӯем ки гвоздями, мегӯем гвоздями, яъне инҷо ҳам ҳиҷо меравад болои чӣ? ҳарфи я. ё учитель ҷамъаш мешавад учителя ва дар творительный падеж мешавад чӣ? учителями. учителями. инҷо ҳам зада болои ҳарфи я меафтад. хуб, чанд исми дигар ҳастанд ки шакли ҷамъи онҳо ва шакли ҷамъи онҳоро дар творительный падеж дар ёдатон бигиред, чаро ки инҳо камеке аз исмҳои дигар тафовут доранд. масалан калимаи ребёнок ҷамъаш мешавад дети, ё ребёнок варианти дигараш ҳам ҳаст ки дитя ҳам мегӯянд ва ҷамъаш мешавад дети ва дар творительный падеж мешавад дитми. дитми. бибинед ки дар охираш поёнааш чӣ аст, яъне аломати ҷудоӣ мегирад ва ми. ва калимаи человек ҷамъаш мешавад люди. намегӯем ки человеки, мегӯем люди. человек танҳо аст, люди ҷамъаш аст ва людми дар творительный падеж мешавад. бибинед ки инҷо ба ҳам монанд ҳастанд ин поёнаҳошон. ё калимаи лошад ба маънои асп ҷамъаш мешавад лошади ва дар творительный падеж мешавад лошадми ё лошадями, яъне ду вариант дорад. ё калимаи доч ба маънои духтар ҷамъаш мешавад дочери ва дар творительный падеж мешавад дачирми ё дачириями. ё ин поёнаро мегирад ё ями мегирад поёнаро дар творительный падеж. ё мать мешавад ҷамъаш матери ки модар аст ва материями дар творительный падеж меояд ва ямиро мегирад. хуб дӯстон, ҳамин мухтасар буд дар бораи шакли творительный падежи исмҳои шакли ҷамъи забони русӣ. хуб, умедворам ин дарс бароятон кӯмак карда бошад ва агар аз дарс хушатон омада бошад, шумо метавонед писанд ё лайкро фишор бидиҳед ва агар хоста бошед метавонед узви канали мо бишавед, яъне обуна бишавед ба канали мо ва ҳамчунин метавонед ин сайти моро пайвандашро ба дӯстонатон бифиристед, яъне ҳамрасонӣ кунед ин дарсҳои моро, то ки шумораи омӯзандагони ин дарсҳо бештар шавад. муваффақ бошед ва худо нигаҳдорад.